Arafro n'abakobwa babiri umwe nuvuga ko ari umumaraya uwundi nuvuga ko ari umukozi wo mu nzu muri abo babiri wotora gusohokana nande muri abo babiri En tout cas bon novuga umuyaya ni Arafro afise amateka menshi murazi yuko abantu baririmba karaoke bafise amateka yo gukundwa n'ibimama ibimama manager novuga c'est iteramze mwana cheka siko elivze sivyo none gavani bon ego en tout cas gukundwa sukuba umustar icyambere gukundwa mu maraso en tout cas nobishimira Imana. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV. Chakinyamakuru cy'amakibaza bishasha muvuga muri industry of Buja Flavor, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora tubandi dukengurikira Imana ya muri kumwe natwe dukengurira kandi namwe abakunzi ba Buja Hit TV. Hey guys, hari mutubona turahantu twaje kuraba umuririmbyi atavyorosha muramuzi. Ni novuga yuko ari mu baririmbyi batanguranye n'umuziki ndoni kuva kera. Akaba azwi ku izina rya Arafro. Tumenyere aba mu Rwanda ariko twamaze kuronga amakuru ko ari ngaha. Guys, ndabasavye mu nkurikirane kandi ntazi ko twaje kumuraba guys. Keep follow me. Hey, CK, urashaka kunkurikira? Ego guys, harimo tumaze gushika indani bashaka kunkurikirana guys, follow me CK. Hola, uchuja. Vite uchuja. Bro, vipi mzee? Salama bro. Uko sawa? Safi. Mzee bwana anafanya kivyo ile kijana. Surprise man. Kabisa, tulisikia uko hapa mzee, vipi sasa? Unasikia uoga? Kawaida tu lakini surprise sana. Bro, kabisa. Unashaka kuza mu Burundi lakini mvuga gamani. Unajua kisio kila mtu anaongeaga tena hapa ni nyumbani nafikiri siwezi ngoja kupiga hodi. Yeah. Sasa Arafro kwa vipi sasa kwa maana ulikuja hapa na kutuambia tuje hapa. Sisi tulifuata na tuma si wenyewe tuje kutazama hapa mzee. Kama hatari kama panaandikia paka kama niko humu. Sasa tukaongea lakini Arafro. I don't know. Kabisa kumbe guys, Arafro tiniko shaka kuvugana. Aya, Arafro. Vipi tena mzee? Salama. Uko sawa? Safi kabisa bro. Tunashaka kuvuga ni Kirundi Arafro. Bon nafikiri uvuga Kirundi na kwishura mu Giswahili. Sibyo byiza tu. Kibazo kumbe nashaka. East Africa. Yes I. Tunashaka kuvuga basi ni Kinyarwanda. Basi nubi Kinyarwanda ga bro. Bon do Murundi cyambere cyakabiri turi Burundi. Nikikuwa Rwanda taongea Kinyarwanda, nikikuwa hapa naongea Kirundi wala Kiswahili sababu nchini kwetu tunaongea Kiswahili na Kirundi. Yes. Uraza gucishamo gato ibase uvuga na Karundi gake Arafro. Bon igikuru nukumvikana. Nico gikuru. Ndumva ni Kirundi rakivuga ratoshaka kuvuga ni Kirundi Arafro. Nivyakugora ariko uraza gucisha mu Giswahili nta kibazo. Bon Ikirundi kirangora. Normalement kirangora. Sinize amashuri Kirundi. Sinigeze niga amashuri y'Ikirundi. Abagizi banje turavuga ni Giswahili. Niyo mpamvu mvuga Giswahili cyane. Basi uraza kwigora basi Arafro turabigusabye uvuga Kirundi basi gatoyi basi turavuga cucisha mu gatoyi. Murancisha bon sawa. Okay. Cucisha mu gatoyi. Yego. Arafro hamagatu kandi dusaba sorry kanza kuba twaje hano taguteguje Arafro. Musabe imbabazi kwanza. Musabe imbabazi kwanza. Yego Bazi twazigusabye Arafro kabisa urabizi neza ko tudashobora kuba twicaye umuririmbyi nkawo kora neza Arafro. Muri 2019 umuririmbyi bakoze neza tuza kurondera Arafro byo birataburitse ndibaza. Ego mugabo yari surprise niyo mpamvu. Ego ni Arafro rero mwabonye ko twamuvuga ko twamuvumbuye ntavyarazi ko ari ngaha ntavyarazi ko turi ngaha twaje kumuraba rero twatumubaza iby'umuziki kandi murabuzi neza yuko Arafro ari mu baririmbyi bakoze neza mu mwaka uheze w'2019 afise indirimbo nuvuga zarafatishije ni nyinshi kabisa. Arafro cyambere kwanza ni kugukeza ku bikorwa wakoze muri 2019 bro. Murakoze cyane abajournaliste bose abaririmbyi n'abafanzi bose b'umuziki ndundi. Murakoze cyane. Arafro mbe retour ya Arafro ya imbo plan yari imeze gute we ayibona gute kuri we? Byari bingoye gato saba parce que gukora akazi nkora ka karaoke no gucompose indirimbo zanje ni ibintu bigoye cyane. Parce que interpréter no kwandika indirimbo zanje c'est pas facile. Mugabo shimimana parce que fise ingabirano kandi najamini kama ntaweza. Yes.
Isana Jamil Kamatawezi kandi nizere kuzobikora neza Arafro kandi nizere yuko Calme warugize imisi urimwo ubonye Arafro sinzi kandi kuyibumva ka Arafro. Ego mubandanye mushigikirana umwe aba journaliste n'abafanzi banje babandanye bashigikira. Espérons que tutafika mbali. Yeah. Ni Me and You umusarara uburukundo ni kandi Mungu mbele ni Mungu mbele Mungu kwanza, Tell Me Why na Love. Indirimbo zose zakozwe mu 2009 Arafro ukaba warasohoye video imwe kubera iki Arafro? Izindi ziri inyuma d'ici février nshobora gusohora iyindi ndirimbo iyindi clip yanje shasha ya Love nkuko nabivuze Mungu akisaidia ntuka mu février izosohoka. Yego. Arafro yakoze indirimbo novuga zose zama hit song Arafro nuwe muti basi ni strategy basuba gukoresha Arafro mwaka umoja zote hit song bro. No gukora neza tu ni bidi ni courage na conseil kumva ama conseil ya kumva ama conseil abantu y'abagenzi ya nico no gusenga bien sûr. Yego. Mugacirire Arafro yaragize imisi arimo mbe yibaza ko abafani we bamwakira gute bamwimvira ko iki Arafro? benshi barabambwira bon ngo ndi calme cyane ariko ubu ndibaza ko muri 2019 babonye ko nakoresheje ingufu ego donc j'ai fait tout mon possible pour que indirimbo zanje zibashikira kandi bazakire neza. Ego en tout cas bendelee tukundisupport. Arafro rero yari mu Rwanda benshi twibaza ati none kubera Arafro adakora n'indirimbo n'abanyarwanda why Arafro? Bon ni idée ni projet en tout cas vuba cyane ndabikora parce que nilitaka nianze kwanza mes propres chansons mie kama mie parce que fise ama featuring menshi cyane. Nikisema nirudie mwa zile en tout cas bitaonekana ni bijya nyene nka kera mais hivi nishatoa presque 4 chansons zangu peke yangu. En tout cas vuba ndashobora gukora n'abandi baririmbyi bo mu Rwanda nka Buravan ni rafiki yangu n'abandi artiste ba Bruce Melody, Social Mula n'abandi. Yego ni umusaraba w'urukundo Arafro arayisohoye haraciye amaskendo menshi abantu baravuze amajambo menshi mbe Arafro yavyakiriye gute? Sinavyakiriye neza na gato vraiment parce que bagize ibintu sans me consulter bapublier ibintu sans me consulter numero yanje. Bon il est vrai que sinayipublier ahantu ngo abantu bose bayibone ariko ni vyari ku abikonekana bien kupublier bitu juste hivyo bila kuniconsulter bari bangepita mu amical canke kuba journaliste canke abaririmbyi banauliza nimero zangu nikajiexpliquer pourquoi naisohoye yaki ndirimbo nikajiexpliquer na mie mais deja bali publier bitu hakuna explication yangu ikaonekana kama nilifanya makosa or que j'avais mes propres raisons aussi nkuko navyerekanye kuri social media iga reçu. Yes, so nafikiri igikuru ni dialogue. Yeah. Nka Arafro rero ashobora kuduha umuco ku bakunzi bakora dukurikirana kuno mwanya bataronse novuga akanye ko kuraba ijya post yapostinze canke bataronse makuru nyayo kubo ivyatumye Arafro asubira mu ijyandirimbo. Bwa mbere ni indirimbo nakundaga kera kuva kera tena sana niko naipenda sana. Bon umutemwe wanje wa mbere ni Yoya Shani Queen no bantu kandi baririmbye ba star bako banajua kama ijya ndirimbo nayikundaga. Ico ni cyambere. Icya kabiri mie chanson ilitoa nari mu Rwanda sawa yari ijya periode tukona préparer ijya concert ya Medi. Yes, ijya ndirimbo umuntu yayirishe ni DJ Paulin. Alinambia nifanye faster tuipublier juu ya promotion. Yes, ikatoka mais kitu nilifanya nieseye kupita mu amical nikaongea na n'umuhisi member tukasikilizana kila kitu
ndio maana nitumia hata resi ile resi ya soi-disant que ni permission na ronse ego niyo mpamvu nimeitoa chanson parce que nafikiri barikiwa publier vile vitu hache nka mezi nka 10 mois ego ya sauce hakuna probleme yoyote ilitoka saa audio ilitoka, lakini nilishanga kuona saa video inatoka ndio wanasema kama nifanya vitu saa permission. So kikubwa nilivisemaga mu emission Radio Kitire na Edison, nilisemaga nikasema na hivi navirudia live iya famille je ndi tayari yuko woza tukisharana tukavugana je na probleme vraiment gusa ibyabaye byarabaye bashapibilie bile bitu nishonekana mubaya me ni antukasi na probleme yoyote na hivi navirudia ndani famille kuye tukale chini tuongee chanson shatoka watu bashaipenda basi yes. Kabisa ni indirimbo novuga yuko yarabiciye murabizi umusaraba w'urukundo murayizi hama Arafro ni indirimbo yawe audio nitwayibonye kuri account YouTube yawe twayibonye kuri account YouTube yundi muntu byagenze gute Arafro? Merci pour nos questions. Ile chanson ilitokaga kisi nikwambia ilikuwa initoe mbio juu ya ma concert ariko na nifise problème ya account yanje kuna problème ya baitaka kuipirate nikafanya sema acha ni changer kama hii ni publier video ni ya mupya nikafanya itoa mbuja hit juu itoke faster watu bakoba nisikia kwanza juu préparer le concert malheureusement haikuwa ndio maana nilitoaga mwile account lakini hivi niko na account yangu ni official ni Araflow. Antuka vitu vyangu vyote mtakuwa mnaviona kwa account yangu. Yes. Novuga ni indirimbo wakoranye na B-Face na Bamso. Bamso twari tumenyereye yuko mari muri kumwe muri The Cousin. Wiyumvira iki cyangwa nigiki cyagusunitse kugira ngo uhamagara aba rapper babiri? Ubwa mbere nabaririmbyi nemera muri hip hop. Yes. Bon, c'est pas dire que nibo bambere cyangwa nibo nemera gusa. Non. Uku nishabisema sana. Iki gihugu kirimo talent nyinshi cyane mu makategori yose, football, donc sport, musique n'ibindi. Gusa unajua kila kitu ni project. Nilitaka nifanye ile chanson, nikasema wawili nikifanya nabo antuka ngoma itakuwa na poa. Bamso ni rapper wa bien. Kama kisi mnabijua B-Face uko nyene nikasema acha nifanye na hapa kwanza na wengine watakuya après. Yes. Bisa dachendo ngikibazo bwo nyene Arafro novuga The Cousin vipi The Cousin gute Arafro? Bon The Cousin kweli imesinzia lakini yupo sababu ukimwona Arafro unaona The Cousin na represent même si hatuko si wote si mnatuzoea Shani Queen na Bamso lakini antuka vuba cyane kama uya kuonekana pataonekana wengine made Cousin ibandanye. Yes. Bisa The Cousin irahari kumbe rero twitege mu vyazanye Arafro mu Burundi The Cousin irimo nayo nyene. Ego tufisa ma projet menshi Mungu asaidie tu tuzifike eko The Cousin iko nawe na kuinvite na mwo wote na invite mwingie mu The Cousin. Yes. Bisa je ni muri The Cousin dayibabwiye hama rero Arafro waje mu Burundi atanakimwe wavuze nta na post nimwe wigeze kugira meme na stat yawe nigeze ushira ku meme na Facebook nigeze posta Arafro ni binshi ko bibaza ibibazo kuri bakora kwa kintu kiganiro mbe Arafro yibaje mu Burundi gute azanywe n'ibikoga canke yaje kuraba famille yiwe bimeze gute Arafro tanga umuco mu byose birimo kuraba famille n'ibikoga so naje bon premièrement ni fête Noël na bonne année na famille yanje naba fans banje naba friends. Yes. No kubandanya ibikorwa byanje kulimalizia ile video sababu tafanya video mbili Mungu akinisaidia ni d'ici février nkuko nabivuze patoke love then Mungu kwanza kurikira naye Arafro rero atwimire ko azodusohora video zibiri Mungu kwanza na love mbe izo video zo kugwa kwandega Arafro na John Elar ni producer na Minia
tena tunasikizana tujumva kumwe. Yes. Na ni juu tulikuwa tushabipanga depuis zamani, na nilikuwa nasema sinifoni kimaliza na John lazima nikatumika na wengine, tuko wengi wanafanya vizuri. Andini rafiki yangu tushatumika naye, ni mtu wangu karibu, na yeye niko na projet naye. Yes, tuzokora nao. Niko datoza makuru ari umuntu yambwiye ati Arafro mu bintu byatumye aza n'ikintu cyo kugira mariage kirimwo. Arafro ni kweli? Bon, oya. Ni hizo ni labda ni skendo za watu, lakini bon ni idea bien, lakini sijafikia kufanya na ni mariage, lakini Mungu akisaidia nafikiri ni vitu tunapanga viko mbele. Yes, tunapanga viko mbele. Arafro tunaelewa none ni nkajari basi Arafro tuze kwitega ijari basi Arafro kuko hivi tunajua wewe uko mzee bogare nini, mtu uko fit unatoa hit song kila muda, utakuambia kama mzee muda hujafika kweli. Bon, unajua mariage ni kitu ifo kipanga, ni kitu kiambacho ni projet à long terme, tena ni kitu kenye autalala fufu na muka tukisema unataka nifanye mariage. Kwanza huyo mtu wako ifo mwikae chini umwige akuige, mupange projet, muone kama mnakutanisha kitu kimoya, then mfo mna plan hiyo mariage. Lakini kwanza mimi mtu wangu siko naye hapa, anaishi nje, na nafikiri tutabipanga tu, lakini kwanza hivi mimi nataka kazi, sababu ni kwa muda mrefu tena muda mwingi niko kimya. Nataka kwanza nirudie game fresh, then hizo plans za mariage stafatia. Bisa tugiye ngo umuntu wiwe ngo ntari nga mu Burundi ari mu gihugu cyo hanze, mbe Arafro bari mu gihugu cya Arafro cyangwa bayitwa gute? Bon, si lo mvugo, unajua tuli kwanza kipindi niko na Chanel, tulipenda tutangaze mapenzi yetu, mugabo niliona ni vitu bileta ma problem. Unajua ukikuwa na mtu wako mnataka kupublier mapenzi yenu, soit binaweza bikaleta na ni dua nzuri ama bikaleta dua mbaya. Yes, unajua mie ni vitu wenye nilivivre, sasa penda nibirudie hemo. Sasa penda nimtangaze kopine yangu gusa, anasema kama iko na haishi huku. Nafikiri bientôt imani idu uzima muzomumenya, tamupresentaga kila kitu kitakuwa bien. Iki kiba cyaratumye Arafro arondera umukobwa bari kumwe. Kintu yakurondera Arafro tuko turazira umuboga. Bon, ni vice versa. Alinitafuta nikamtafuta, lakini wanaume sio tunapaswa kufanya premier pas. Yes, sio tunapaswa tutafute. Afu mwanamke donc unapaswa kupiga hodi, afu mwanamke akufungulia mlango ingie. Yes. So mimi ndo nipiga hodi na wakanifungulia nikaingia, lakini bon, ni vice versa. Kabisa je kuvuga shaba ndashaka nyene Arafro urashaka kumbwira nuvuga ibintu bibiri canke bo bikubwa non yozo kusema hivi kabisa ndo target kilituma kabisa na mtafuta unakata nilituma napiga hodi. Kwanza sio vizuri kuishi, unajua kwanza haya maisha yetu kuwa mstari c'est pas facile. Watu wengi wanakutafuta wanawake wengi, na wewe unatafuta wanawake wengi, wanaume plutôt wanawake wanakutafuta na wewe unawatafuta. Ni vizuri ukuwe na mtu mmoja partenaire mwenye donc binakuletea stabilité hata mkazi yako ya muziki. Yes, kama hauna mtu mmoja unapendana naye bila kuchanga, unakuwa hauko stable, huyu anakutafuta huyu, unaona. Lakini ukiwa na mtu mmoja hata mkikorofishana unajua si mtasikilizana. Yes, na unakuwa unajiepusha na vitu vingi. Yes, so mie tangu zamani nagisi mimi niko sipendagi nikuwe na huyu leo kesho huyu kesho yake huyu, napenda nikuwe na mtu mmoja. Huyo abikikata basi nasubiri Mungu ataniletea wengine, ndio hivyo. Arafro yaratandukanye na Chanel, benshi bari bajibaza mbe bo barafuye iki Arafro ashaka gutanga umuco. Sino bivuga ngaho, ariko
tulipendana na tuliachana, lakini tunasikilizana, turumvikana. Mora ndamutelefona akantelefona, ndamukonsea akankonsea, donc tunasikilizana na kikubwa ni hicho unajua mkipendana na mtu afu musielewani apre sio vizuri. Yeye anafanya muziki, naweza kuwa niko na besoin yake, nikamwomba conseil, akaniconseiller na ananiambia fanya hivi vitakusaidia, ama fanya ongea na huyu, pita hapa. Donc njoo kikubwa tunasikilizana na tunaelewana, lakini hatuko pamoja kimapenzi. Hajya Shani Queen arazi ko Arafro ari nga yego arabizi, tukora tuvugana presque imisi yose. Yes, ni vitu ya kawaida, ni rafiki yangu, tuliachana lakini ni jamaa yangu, tunaongea. Nta gikorwa cyo bari kwikirategurwa hagati ya Arafro na Shani Queen ngivyerekeye music. Ego bon, ni question ya muda tu, lakini hizo project ziko. Yani napenda kazi yake, ni mfanyakazi na naamini na napenda hizo project ziko za kufanya pamoja. Nafikiri imani uzima tu. Likiwazo ngunda kubaza mbe Arafro kuri we, sifa za Arafro ni za wapi? Nuvuga amateka ya Arafro na ya bon, muvyerekeye Arafro ni umuntu akunda cyambere, akunda gusenga cyane. Yes, en tout cas mes proches barabizi, nkunda gusenga, nkunda abantu, nkunda gufasha, nkunda sport, nkunda no kuguma muhira, sipendage kutembea, sikunywa pombe. En tout cas umuntu ari simple en dehors ya musique, umuntu ari simple vraiment. Arafro n'abakobwa babiri, umwe nuvuga ko ari umumaraya, uwundi nuvuga ko ari umukozi wo mu nzu. Muri abo babiri wotora gusohokana nande muri abo babiri? Ça dépend bon. Umumaraya n'umukozi wo mu nzu. Uyaya. En tout cas bon, novuga umuyaya. Yes, parce que akikuwa ni aba umukozi wanje, unasikia kama atakuwa ko proche, ndakuwa namjua, ndakuwa najua karakteri zake. Akikuwa na vitu wenyewe naona kama anaweza kafanya tunakuwa pamoja, ni mwanamke kama wengine. C'est pas dire que ngomuyaya anakuwa sio kama wengine wanamke, ni mwanamke. Sinifua akikuwa na vitu wenye mimi naona kama vinaweza vikatuma akuwa naye, naweza chagula muyaya paraporo ya yule mara ego. Kabisa ni Arafro tuvuganye byinshi, ariko turashobora gusubira gato muri music. Ni Arafro tuzi ko yakoranye indirimbo na Big Fizzo, mbe nta projet hariko yo gusohora video ni timu wangu kwa Gwala, mbe nta video basi mwanko murategura basi ko ni ndirimbo yarafatishije bro? Bon, ubwa mbere iyo ndirimbo sigwanje ni ya Fizzo, alinilomba featuring. Labda nikisema next week ya abantu benshi bazi abantu benshi bazi nka ndoa nataka tufunge ndoa min, niyo ndirimbo yanje. So peut-être hiyo ndio tunaweza tukafanya, mie kivyangu naweza nikasema tufanye naye, labda yeye kivyake akisema tufanye muma collab tufanye naye. So atanaweza nipropose hiyo anasema nataka tufanye ile nyimbo yako, ama kanipropose kufanya mtima wangu, sababu mtima wangu ndo yake, afu hiyo next week ndo ya kwangu. Lakini vizuri ni kufanya nyingine muziki na tukafanya, yani ni projet mpya afu tukafanya video. Yes, uranu hayona rinshaka Arafro ni gikorwa rero cyawe na Big Fizzo tukitege. Kwanza Fizzo ni brother wangu, ni mtu tunaongeaga sana, ni mtu tuko karibu sana. Anytime tunaweza tukafanya naye project. Nafikiri kikubwa imani duhuzima tu nicho gikuru. Kabisa nibihe novuga Big Fizzo yagukoreye bwati kabisa, ni brother kabisa, sinzofanda mwibage kuri bibintu. Kwanza yeme dukorana indirimbo, unajua hiyo periode ni kwa sijakuwa na jina kubwa, lakini nakumbuka aliyokwenda
ku radio akasema kama mimi niko artiste wenye anapendaga na anakubali. Hicho ni kitu kwanza namshukuru, alinipatia confiance, aliniaminia, ndio tufanye kazi. Ni brother wangu, ndamwemera nk'umu brother, ndamwemera nk'umu artiste. Yes. Umuntu tuko turahira ryari namubwira ati Arafro yoba yarinje ku vy'umuziki kwera muhizi Sosoke vyo bari vyo Arafro. Tulibisha na uyo mtu nataka unipe ukweli. Ego, muziki naukundaga kuva kera. Me kama nilingia muziki ni ja Sosoke, nafikiri kolabo ya mimi na yeye mnaijua. Ni ya kwanza Never Die, na ndio nyimbo ya kwanza mimi nilingia studio nika record, watu wakanijua kama Araflo. Yes. Nafikiri ni yeye naweza sema ndo pare wangu wa muziki. Yeah. Dusa rero n'abasozera ikiganiro cyacu kumbere Arafro ashaka kutubwira amateka abiri y'umuziki ndundi. Icyambere bon ni umuziki usukuye. Yes. Talent nyenye iko niko Rwanda, abanyarwanda banaminaga umuziki ndundi. Ndabibona kwanza muri karaoke wacu banakiaga ni wengi tena sana. Tunaimbaga nyimbo za Burundi, tunaimba na za Rwanda na zingine, lakini wasia kama karaoke yetu banasemaga ni karaoke ya Burundi na banakuya. Hicho ni kitu cha kwanza kinafanya muziki wa Burundi. Yes. Kitu kinaweza nikasema tu ba promoter ma kampuni waendelee kuamini tu kama tuko talent Burundi na waendelee kuinvestire mu muziki wa Burundi, sababu hakuna gisi wa nje watuaminie afu sisi tusijiamini. Yes. Kumburero Arafro dusara basubira inyuma ya twemereye yuko abakunzi biwe agiye kubaha ibikorwa vyiza, ama video meza kandi asukuye azokogwa na John Lart, kandi marazi ko na video ya mbere niwe yayikoze sivyo nene Arafro. Hama rero dusara ziriganira cyacu Arafro ashaka kubwira akajambo gato ku bakunzi biwe kwadukurikirana n'abakunzi ba Buja TV. Ndabakunda, nicyo cyambere, nicyo gikuru, ndabakunda kandi mora ndabasengera abafanzi banje babandanye bashigikira indirimbo ndundi, umuziki ndundi, kandi tubanye tuba abapatriote, dukunda igihugu cyacu, dukunda ivyacu. Yes. Antuka nicho gikuru, sababu bitu yote unazo kafanya kama upendi, kama banasema en français ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tupende vya kwetu, then tupende vya wengine. Yes. Arafro, nashukuru sana tena mzee. Nashukuru pia hata kwa hiyo surprise unanifanyia, lakini nashukuru Buja Hit TV, nashukuru cameraman CK, nakushukuru na wewe pia Beni. God bless, Mungu aendelee kubariki nchi yetu, aendelee kubariki muziki wetu. Yes, aendelee kupendana tu. Ni Arafro afise amateka menshi, murazi yuko abantu baririmba karaoke bafise amateka yo gukundwa n'ibi mama manager novuga seti tera mze baracheka siko eli mze. Sivyo none gamani. Bon, ego en tout cas gukundwa suku mustari icyambere, gukundwa mu maraso. En tout cas ndabishimira Imana, gusa ni kujua gisi ya kujikomporte. Nicho gikuru kabisa. Tuzosubira inshallah, Imana bikunze, ntibagire kugira subscribe na like na share. Bye.